Tsena ke ditaba tsa Sesotho tseo re utlwisetsang tsona ka botloloha re le Studio 10 Auckland Park Johannesburg. Dihloho tsa tsona ke tsena di a latela. A regional market is an advantage that we ourselves own. Others cannot take it away from us. Mopresidente Ramaphosa o re dinaha tsa SADC di bontshe boikemelo ntlafatsong ya moruo wa lebatowa. For her to lay a criminal charge, not to make a recommendation. Komishene ya Matlanga e re e tlo ritela nyewe ya ditlolo tsa molao kgahlano le mohwebi wa North West e leng Suleiman Karim. Today, the Constitutional Court really vindicated the rights of the communities. Lekgotla la molao wa motheo la Afrika Borwa le thibetse khampani ya mafura ya Shell ho ntjhafatsa ditokelo tsa yona tsa ho rafa ole le gase le bopong la Wild Coast. Mwe ke boela ke o amoela ka diatla tse mofuthu kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho ho SABC 2 le lehae. Ke o hasetsa ditaba tsena ka wotloloha le mphotime punya matsoho. Tsona re dithagola semmuso ka ditaba tse re mo presidente Cyril Ramaphosa o re lebatowa la SADC le tlameha ho ba le di-industry tsa lona tsa mmaraka o matla ho etsa kgwebo. Mo presidente o ne a tshetlea puo campuseng ya Westville University ya KwaZulu-Natal ho lelekella seboka sa bo 46 sa baetapele ba SADC. O re lebatowa le tlameha ho fedisa ditshita tsohle tse sitisang kgwebisano dinaheng tse 16 tsa lebatowa lena. Mopresidente Ramaphosa o entse phephetso dinaheng tsa SADC hore di tlameha ho fetola mokgwa wa kgwebisano. A regional market is a different one. A regional market is an advantage that we ourselves own. Others cannot take it away from us. The welfare of our people and the sovereignty of the security of our nations requires that we work with greater diligence and purpose to build an integrated Southern African market. Mopresidente o entse tlhokomediso hore SADC e ka se itsetlehe ka thuso ya dinaha tsa matjhaba. Some leader somewhere decided to have what he called Liberation Day and started imposing tariffs on all other countries around the world. It immediately taught us here in South Africa that we now needed to start developing other markets rather than be dependent on one market. Mopresidente Ramaphosa o amme taba ya melata e senang mangolo ka hore e hloka tshebedisano ka hara lebatowa la SADC. As South Africans, we are deeply concerned and ashamed that people from other nations, some whose leaders are here, were treated badly and were even forced to leave the country under threat of violence. Letona dikamanong tsa matjhaba Afrika Borwa Ronald Lamola eo e le modulasetulo wa lekgotla la matona o re meralo ya lebatowa e tlameha hore e tswele baahi molemo. Events beyond our region affect food and energy security as well as jobs and livelihoods. Pandemics and climate disasters are a recurring threat. Trade is weaponized to push countries that do not toe the line. Competition for Africa's mineral wealth is prompting talk of another scramble for African resources. Molaetsa o tutubetse ponelo pelo ya SADC ya 2050 e tlameha ho beha ditholwana ka tshebedisano ya di-industry maemo a kgotso ha mmoho le dintlafatso. Komishene ya Matlanga e ikemiseditse ho ritela nyewe ya ditlolo tsa molao kgahlano le mohwebi wa province ya North West Suleiman Karim ka mora ho hloleha ho hlaella ho yona pejana kajeno. Mohwebi wa North West Suleiman Karim e kana ya eba a phonyuhile hore a se hlaile ka pelo komishene ya Matlanga empa mathata a hae a molao a ntse a molatela. The commission will direct the relevant functionary, and as you anticipated it, Mr. Premhid, that functionary will be Dr. Vuguza sitting across there, who is the commission secretary.
and for her to lay a criminal charge, not to make a recommendation. Ka mora moo, Advocate Trushanta Ramsemi o ile a tswela pele a fana ka bopaki moo a neng a hlakisa taba ya hore ho ne ho rerilwe bahlanka ba maemong a hodimo sepoleseng e le Mogenerale Dumisani Khumalo le Mogenerale Fani Masemola ke AIDAC e neng e etellwa pele ke Advocate Andrea Johnson ka nako eo. I just knew after this meeting that there would be more illegalities. Why would they want to look for links with General Masiamola's daughter or investigate General Masiamola insofar as Mr. Matlala is concerned, when there was absolutely nothing pointing to any link with General Masiamola? Ho sana tse diqoso tsena Ramsemi o ntse a na le tshepo ho lekala lena. There are very good people that work at IDAC and who do amazing work in the pursuit of justice. I hope that we will not be painted, we will all not be painted with the same tainted brush as Advocate Johnson. Komishini e tla tswela pele ka Mantaha. Re atela pele le kgotla la molao wa motheo la Afrika Borwa le thibetse khampani ya mafura ya Shell ho ntjhafatsa ditokelo tsa yona tsa ho rafa oli le gase le bopong la Wild Coast. Kahlolo ena ya bohlokwahadi e fedisa ntwa ya molao ya dilemo tse ngata e eteletsweng pele ke baahi ba lehae le mekgatlo e fapaneng ya tikoloho mabapi le mekgwa e fosahetseng ya dipuisano le tshireletso ya mawatle. The appeal is dismissed with cost, including cost of true counsel, to be paid jointly and severally by the appellants. 4, the first to the fourth respondents jointly and severally must pay the applicant's cost in this court. 5, each party must bear their own cost in relation to the application, insofar as it relates to the Supreme Court of Appeal's failure to determine the applicant's cross-appeal in that court. Today, the Constitutional Court really vindicated the rights of the communities and my clients, which have been opposing this matter for more than a decade, and ultimately said that the right was granted unlawfully. Something that was really exciting about this case is that it reminded us that consultation is not just a process, but it's something that affirms human dignity and takes into consideration the livelihoods, the cultural, religious, and environmental concerns related to decisions like this. Gauteng re fumana hore kopo ya lokolwa ka beili ya motlatsi wa mokomishenara wa sepolesa sa masepala o moholo wa Ekurhuleni Julius Mukhwanazi e kgutliseditswe morao ho fihlela ka la bobedi bekeng e tlang. Mukhwanazi le batho ba bang ba bahlano bao a qoswang le bona ba tobane le dinyewe ya ho kwetela le ho bolaya mohwebi e leng Emmanuel Mbense ka Mmesa ka 2022. O tla le hore Mbense o ile a hlokofatswa ho fihlela hlokahala pele setopo sa hae se lahlelwa ka hara letamo. Mmelelo wa botshelela o tshwerwe mme o kenyeleditswe nyeweng ena. Kaofela ha bona ba tobane le nyewe ya polao, boshodu, tshebediso ya dikgoka le ho sitisa toka ho phethahatswa. Ka lehlakoreng le leng re fumana hore provinseng ya KwaZulu-Natal teng nyewe kgahlano le moetapele wa National Coloured Congress e bile e le setho sa parlamente Fadiel Adams e buseditswe morao mme se tla dula ka la 11 kgwedi e tlang lekgotleng la dinyewe la Pinetown. Adams o tobane le diqoso tse pedi e leng ya boqhekanyetsi le ho sitisa tsamaiso ya toka ka ho itshunya nko diphuputsong tsa sehlopha sa sepolesa tse fuputsang dipolao tsa dipolitiki ka mora ho kopana le ho nka statement ho ba qosuwa ba babedi ba kwaletsweng tjhankaneng ya Westville. E mong wa baqosuwa bao ke Sibusiso Ngangwa ya qoswang ka polao ya mongodi e moholo wa liki ya batjha ya ANC e leng Sindiso Magaqa. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC 2 le lehae. Jwale mmui re wela ho tsa dikgetho tse tlang tsa makgotlametse. Hosane SACP e tla tsebatsa maikemisetso a tshebetso bakeng sa dikgetho tse tlang tsa bommasepala le bonkgetheng bao ba bomajoro bakeng sa dikgetho tsena bommasepaleng ba fapaneng.
Mokga ona o theilwe ka selemo sa 1993, maano a ona a tataiswa ke Bibele. Maikemisetsong a tshebetso a ileng a phatlalatswa ka 2021 moetapele wa mokga Kenneth Meshwe o ile a tsepamisa maikutlo pusong e hlwekileng eo baetapele ba yona ba buswang ke boitshwaro bo botle e le karabo ho bomasepala ba hulang ka thata. ACDP ke karolo ya mekga ya dipolotiki Afrika Borwa e tla ba le kabelo dikgethong tse tlang tsa bomasepala. Ha ile a jwale re fetela bohareng ba naha e leng provinseng ya Free State. Motlatsi wa letona la dipalangwang Mokhuleko Hlengwa ha mmoho le letona la dipalangwang le mebila provinseng ena Jabu Mbalula ba ile ba kopana le bohle ba amehang ho tlawa ka mawa a ho rarolla mathata a polokeho mebileng ya province ena. Ho ntlafatsa molao wa ditseleng ba tsa sephethephethe le bankakarolo ba bang ba ile ba kopana Bloemfontein ho buisana ka mathata a polokeho ditseleng tse ka hara province. Ho kganna ka lebelo le hodimo le tlasa tshusumetso ya tahi ke a mang a mathata ao province e batlang ho a fedisa. Yengwe ya dintho tse bohlokwa gore Free State mo ke ile ka bua nthwena a ne re ke fana ka puo ya ho teka ditjhelete tsa lefapha. Ke ile ka bua hore re tlameha re sebetse ka thata ho etsa bonnete ba hore ka potlako re khutlisetsa di-camera ditseleng tsa Free State. Jalo ka Free State e le province e amohelang batho le dihlahiswa madibong a yona, motlatsa letona la dipalangwang o buile ka bohlokwa ba tshebisano mmoho pakeng tsa diprovince le ntlafatso ya madiboho. The issuance of permits will now amongst others make it mandatory that there is a secondary driver, and even if there are more drivers the better. And secondly is that we will be revoking permits of operators who travel on routes which have not been approved. Di-company tsa dipalangwang le ditsela di bile teng mme tsa hlahisa diphephetso tsa tsona. Diphephetso re qobaneng le tsona hangata ke boitshwaro ba batho hobane batho ba bangata ba sebedisa mebila ya rona ha re sebedise mebila ka tsela e nepahetseng. It is a bit difficult sometimes, not all the time, to verify, as I was saying in the discussions inside, to verify some of the permits and some of the driver's licenses and the capabilities that people bring across. Ho latela dipuisano tsena, diqeto tse nkuang di tlo sebediswa ho etsa lenane le tlo kena tshebetsong dikgweding tse 12 tse tlang. Kamohelo Tsotetsi, SABC News, Bloemfontein. Ratela pele ka ditaba tse reng basebetsi ba morafong wa Platinum Marikana provinseng ya North West ha jwale ba amohela meputso e menaneng habedi ho ena le yo baneng ba amohela dilemo tse 14 tse fetileng. Ke basebetsi ba 34 ba ileng ba bolawa ha bane ba tseka nyollelo ya meputso ka 2012. Tsila tlhakatlhakano le go bolawa ga badiri ba moepo. Badiri ba ne ba ikuela gore ba neele dituelo tse di botoka. Our people, they were earning less. Management, they were resisting to give a serious increment. Boikuelo jwa gore badiri ba duele diranta di le 12,500 ka kgwedi bo feletse ka matlhotlhapelo. The area of people to come out, I can say is the door. It's faced directly the police. So when they come out, it seems as they are coming to the police. So, and then the police, they start to fight back. Dipuisano tsa dituelo tse di latelang di ne tsa fitlhelela tumalano dingwaga di le 5. Modiri yo a neng a duela madi a kwa tlase kwa loan mean o nanelwa tuelo diranta di le 12,500 ka ngwaga wa 2017. Dingwaga di le 2 fa morago ga foo setlamo sa Sibanye Stillwater se ne sa reka moepo go tswa go sa loan mean. We are currently on a 5-year wage deal with our organized labor, and as it indicated, our basic pay is 20,000 for an entry-level employee minus the benefits that could take it to 31,000 if you include all the other relative benefits. Mo tsamaisong ya setlamo sa Sibanye Stillwater,
tuelo ya modiri yo a dirang ka fa tlase ga moepo wa maemo a kwa tlase e tlhatlhogile go tswa go diranta di feta 18,000 ka 2019 le go nna diranta di feta 31,000 ga jaana. Ke Thabiso Moss wa dikgang tsa SABC mo Marikana. o ntse shebeletse ditaba tsa Sesotho SABC 2 le go lehae. Jale mmui ha re bona hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne e kwala hore nya bohlano. Ranta ya sebetsa hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding. Diabo ha di ya sebetsa hantle. Dithekong tsa thepa oli e tala ya Brent e sebeditse hantle ka ene e ba ka $87 barrel. Sena se tla ka morao hore America e tshose naha ya Iran ka dikotlo qobello tsa moruo. Kgaso ena ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifo a rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona kwena. Bulipi ba latela ka lefumutaung. Salang hantle. Sediso ngwana monna ke a leboa bui ba dimo sa pedi phela fela tsimba jeno ho se pula tse boletseng phela bana hantle fela o ra o shebile hona ka Springbok go tla jela ka ro kapa bophirima o tla fitla hona ka ro kapa bo shebela e tlebele fela maru mona le mane ho bona ha le maru mona le mane mafikeng fa fitla hona ka leboa le ho lempa matsa shebile ka reset pele hona ka ro mbombela e tlebele fela pula tse hlakileng ka thoko ho mabopo le ka rona ha e le fela mo esa enka go sane e be maru mona le mane hona ka polokwane sentse ke sa lebale hona ka haro firelane ho tla jela ka haro ho kapa bo shebela le hona ka haro ho kapa bophirima ho sentse hlokomela re fela mo esa enka ka hare le kantle hona ha di krateng bopakeng sa bisebaka jeno le hona sa no se mo hlokomele holo boholo ba Gauteng ho tla hlogo batho hona ha isale ho useng ha se tshebele hona di khata di phahama fela holo mashome a mabedi a mtso e mmedi ka Pretoria Mamelodi ha o phetho e kala se tshebele boholo ba province ya Limpopo useng le hona bosimbaka jeno tla hlobate empa o phola tshebele ka Mesina le hona ka Rothendo ha tshebele ka Polokwane teng tla hle ka fela honne ho fitla fela ho leshome le mtso e robeng ka fela ho pakang hore ho tla ho futumale ha di khrate di phahama hona ka Mpumalanga mashishing le hona ka ro khorelano tla ho futumale di fitle fela ho leshome le mtso e robedi ka fela empa se tshebele bosimbaka jeno le hona sa se Mpumalanga ho tla hlobate hona ha isale boholo ba di khrate di ka tlatse fela ho hlano ha re shebile ho KwaZulu-Natal le teng hlokomela re tla hlophole Peter Maritzburg le Vryheid di fitle fela ho mashome a mabedi a metso e meraro ka fela empa simbaka jeno le hona sa no se tla hlobate ha le Vryheid yona e qale fela ho tharo ha e phahama e phamele fela ho leshome le metso robong ka fela paka hore o tla hlophole ha re shebile hona ka ha o ka pa botjhabela le teng simbaka jeno le hona sa no seng ho tla ho futhumela fela ho sa enka empa re shebile ka roma letswai ho tla hlobate hona ha e sa le khrate di fitla fela ho leshome le metso e robedi ka fela re shebile hona ka haro kapa bophirima Beaufort West le hona ka hare o Lingsburg le teng o tla tlhoiphole fela ho sa enka empa se shebile ka Worcester le hona ka haro ho Cape Galas le teng o tla tlhoiphole di khrati di fita fela ho leshome le metso e robedi ka fela boholo ba kapa le boa le teng o tla futhumela fela ho sa enka a pintene le hona ka Kurumane di fita fela ho leshome le metso e robedi ka fela bolo ba Freestata bosimba ka jeno le hona sa no seng o tla kile go rotlahle o bate ha re shebile hona ka Velkom se tse shebile hona ka Kroonstad o tla ho phole ha di phahama di phole fela ho mashome a mabedi a mtse e medika fela Bloemfontein di ahle qale fela ho pedi ho fitla ho mashome a mabedi ka fela re shebile gore bana no twa se le teng mosimba ka jeno le hona sa no se o hlokomela re tla ho bate empa re shebile ka Mafikeng fitla hona ka Sasleneke o tla ho futhumale Vryburg le hona ka Tosca di fitle fela ho mashome a mabedi a mtse e meraro ka fela bo buisa bidi bidakalo a be tsogotso